ri tea u thoma vha na show ine ḓo to focusa kha this whole thing ya education ya music wa Venda uri how can we move. True, yes I hezwo ri khou zwi ṱoḓa ngori wa wana a ri khou nyaga workshop ine a ri khou ṱoḓa muthu o blow upaho nga tshilidzi tsha mudzimu. Ri khou nyaga muthu o struglaho Nema a tshi khou rayelwa kule a si nyame not those vhane o sokou ri luimbo boom a mbo ḓi pfala shango ḽoṱhe a mbo ḓi pfhi ro ni ḓisela mangmang khou phanḓa o ḓo ni vhudza nga zwa music. A ri khou mu ṱoḓa a sokou ṱangana muṅwe muthu a re na tshelede ya mufanda u khou zwi vhona zwezwiḽa ape hezwiḽa ndi zwone zwi no pfhi tshidzi tsha mudzimu hezwiḽa zwavho zola vho brenda hezwiḽa na sokou pfhi o wanala a khou repa tshiṱiraṱani a mbo ḓi sokou dzhiiwa nga khamphani a ṱuwa a mbo ḓi pfhi zola kha ḓi ani vhudze uri vhuleme ha music ini ndi o ṱangana zwifhio so a ri khou vha ṱoḓa havho vhathu. Yeah, that's true. I think the main thing ndi uri ri khou tea u dzudzana na zwithu zwa uri arali ndi muimbi one Facebook yanga i shuma mini. Yes I Twitter account yanga ndi ya mini. Twitter dzi ya vhuya but you need strategy. Instagram ndi ya mini. Ngoni nga example nṋe ndi tshi posta su kha Facebook ndi nga vha ndi khou posta nga nyimbo fhedzi kana ndi khou posta mini kana ndi khou ṅwalela zwo kwatisa vhaimbi Dear Venda Artist ine ya nda tori Dear Venda Artist ndi azwo uri ḓuvha ḽone ndi khou tea u tsima phone o dzhia attention and so nango vha ri Venda music u ya ḓa uri Venda rap i khou ḓa kha iwe tori ndasengwa nda vhudzwa zwoṱhe but one thing ndi uri Rastan ni khou Dear Venda mini ndi ḓo posta arali ndi okay I'm going back as an artist again ti arali ndi artist nda ḓo posta link ya Rascanly ti nda posta link ya vhatondi ti hafha vhukati nda panga yanga nda panga ya muṅwe muimbi nda panga yanga zwi amba zwori vhatondi a tshi share nyinyi a tshi share hala vha tshi ḓa kha soso yori ila link khou bva gai vha tshi kona uri khou bva kha Rascanly fene dza 10 or dza 20 dza vhatondi dzi khou vha fene dza Rascanly nga luthihi ngori mini muthu ane khou share zwa muthu ane vha mu favor ndi Rascanly. Yeah, u khamba ngowa. That's how you beat these people. De la zori na musi a pfini ngo disana na muthu ni khou lwa tshiṅwe tshifhinga ni a sokoto share call Casper what is the music wa aka what is the music wa Casper mara vandani flat ne but to start kana utswa vhaimbi ngori u ḓo ri a khou ita interview vha ri ni a lidza luimbo lwa aka ari ndi funa lufhio matsina wa zori next week u khou dropa track vhaṅwe dzi fene dza aka vha khou ḓo ita mini o vha wina nga tshetsho statement. It's just business. If it's good for business, do it. Kazitio. Yeah man, the spirit yecho. Then Robert Robaka album ya ndibona. Be ariche ba rubaka kaza music. What? And the pain ma zito raro. Once zito ambwa fedzi zingotivusa na zorara. But now I'm looking at Rani Monday arani reminder futhi let's say ndisedze YouTube yanu ndibona uri yo dzulisa hani. Sometimes niyabona namsi the artist dzimwe ari soko uri ngo tangana na Rems iti jana ku video ko 1 minute ningo say na Rems pangani kha YouTube yami ngobona itoba active itoba active ndizone ngozona ngori ziko vya fhethu nti hela 4 clip na bada kha tune call ichi run out after ṅwedzi hela channel i quiet aba chani booster nazini so zembori ini one ningo jet track dzanu dzoṱhe dzine ani to dzi release ati na divuzori Monday Wednesday Friday Monday Wednesday Friday ningo dropa track tharu namsitsa ko bva kha website ziko jena kha YouTube yanu nzokamba zori arana track za 100 nyako no pusha uri by after maybe what I mean bo 4 months dzichiko jena one page yan iba ikoba more active ndire ko bora vhathu vha khou dzhena vha entertainer yes running with the strategy t ri tshipedza nepo
ra switcha on chimwe chithu hafhala uri na ane a ḓo dzhia music wano ya a uploada huṅwe tshelede ine ya ḓovha i khou itiwa nga lwo luimbo huṅwe hanefha online i ḓo vhuya kha YouTube yanu. Okay. Ani khou upload uri dzi deletiwe ani block uri dzi deletiwe kana songo chalidziwa ni ita uri tshelede ine ya ḓovha i khou itiwa hola muthu a tshi ita randa a nga namba wana 2 cent ini na wana 198 cent hoṱhe hune ya khou ya wana muzika hoṱhe kha YouTube na mini. That's good for business. Okay, yeah, it's sharp. Azifani na nothing. Yeah, man, go further. The blind. Those are the strategies. Yes, I. Need to do nazo when you drop things, the track and mini. Because 9 track na ntumela yone ni ndaipanga zinoka website. If ka YouTube yanu habori kana anepo na kuita into controls monetization dzavo na vanoita ngange nne ndichipanga ngangeno ichita 30,000 views. One thing nango do those ones ora man ndina kufo clip akurindilana. Okay. Okay, tinga do mention amadzina artist. Huna artists zimwe zine bane not ka henoni ka imwe company ndeta dishuma nabo. Idla artists zitoisa music sa radio. Okay. Sine vadiva zonde zori mini hela company YouTube yabo ndi khulwane. It's like a huge asiyapo around the overseas. All right. Ndikuwane nga manda ndi ntwine yabo I think na 2 million 3 million subscribers. Okay. Bachipanga lwimbo luko duma. Nga bathu sawukutukana zo simple pa Africa Emmanuela kukwazi comedy Mike Angelo artists zinezi yababadela kana zatwaza pa video zababadela ba uploada video yabo ka channel yabo. Yeah, so the was of it blow up. It's business. True. Yes, I. Come on. So rene rekoleka ndaba yori ndityo shuma nawo nimune ndito dipangera ka channel yanga it's fine ungadipangera mimi yange uchizisange. Okay, well done. It's not always about kissing ass. Chimwe chipinga is partnership, friendship, brotherhood, loyalty. Yes sir, ukozibona ngori ndangari ndikwamba na okay, I'm sorry to say this. You know now like that boy Blesser is best. Yeah man. I'm playing on the deleted video ya weka YouTube. Okay, do you know that zibaba hani no push a video ya mutu ya jena ka 20 something thousand? Yeah, apo wa don the straight. Then yana buzofi delete ni. Ai. Ngori eno mundu kungi upload ngange. Which was okay. Fine. Ngori other I upload. Ndamubudzori ashumise keyword zifiyo achi upload. Keyword is dori hela ni mutu novona hela. Udova abona channel yawe ngange. All right. Angu ya thoma bana no dialogue anya nanko share miumbulo. Ozukuruvi Nema remove. Kombela o delete land. Because so I just called Bomo na Bomo. This is what's happening. Ar logani inika tungureka YouTube ya Bomo Entertainment. Then they remove. Okay. Which is the problem? We're looking at blower up, but our sezori rebuilder and its footprint. Nangotori zindene zazo itu Nema. Chitora richava choitwa ngava YouTube ri achipfesesa. Marara chidwa nga Nema nere amseza. Nangu wako chimza strategy chiti chine aringa dozifesesa. Nema uchimira bada nofara ngudu. Ndio ngoto arudozeba nane ndikutia bana brand yanga ya madi. Ndipori mtu offer candy still water. Still madi matukwayo. Ndakori nikonga brand nikombori nkongweta energy drink. Kana nikongoita vari minute neongoita brandy kana nikongoita mabhodhero dzinipi ndikoya kutomanga still water shapo kutoma yagodadisa ndozodolora ndimadi matukwa ndisu zvine hazvina problem because like I always say this is very information in access sana nendingari I've been blessed ukona akuvana information ya baya even though yon tena enemies to most wabatu bahaya
wamba vhone fara ḽiṅwe ḓuvha tshamba vha ri na huna vhathu vhane na nga to shumisana navho nda wana ndi sa ḓi ndi vha fhindulise hani muyani ngori nda vhamba ngoho radioni ya lushaka a zwi nga ḓo ita but u vha na access na knowledge na information na sive na dzi funds I've been one of the people nga ri mini I've been blessed nga access ya entertainment yote a thi ḓo ndi muthu ane a thetshelesa nyimbo fana na nne nga nda dzi compiler za radio nne ndi wela kha dzi compiler za radio but and ndi wana like ndi ri ya kuno upfa artist isa to do murai ko dai afa una future afa so but uko to fundiwa mamgana wa ritela the big events the straight wa strategize zwithu nga nḓila sharp uri ndila K1 ndiko to ṱoḓa nṋe ndi vhuye tshelede give me money ndi vule nḓila dza Venda le open ngori one thing zwine vhaṅwe vha understand is ori A-Reece I know uri Tshelede guy Venda ya music I'm talking about event not my big event sa royal ndikhamba normal event yes sir ndani vhudza zwino uri ndikhonga uri ni vhale footprint ya vhathu vhavhili chekani footprint ya makhadzi ya Chithomo uri event dzawo dza dzigai ni cheke footprint ya Mazwale ti ha vhathu vhavhili event dzavho adziyo angeno ezofere kho ḓo ita migeroni na mini ani rengi tikiti vhathu vha ngeno dzi sababuni danu tsela zero zwiṱiraṱani danu bvela ndange no mashangoni hapa fhethu sina mujaivo sina munati ndo tsanenge pasi anenge adadze miyani ṅwana wa vhathu avhuye na tshelede yawe nayo sababu zwithu zwo nonga zwenezwo ndi ngo pfesesa blind so it's one thing zwine ra tou sedzana nazo ri to zwitisa hani kha event ne I have most okay atinga ndisa na iṅwe knowledge ne as business plan na mini but I have enough knowledge and research ine nga ri mini I've worked khayo ndo no shuma na akhama ndo no shuma na dzi artist nji man na zwino yema the idea se va share ndona do va share na vhathu vanji blind zwino ndo vona ku studio kwanga ko ḓi hashela ndo dzulela hanefha ndo vona na zwino ndi ko tongiseliwa ko leti ndi vhuzori I'm fully equipped now the next move ndi nga ri mini production house okay yes A-Reece I don't know how I'm going to do it but my next move in their production house ndi vhone uri kana vha yana ri khou ita dzi production dzine ra khou own content this okay again ndiko amba ndo ḓivhe nda approach vhathu ndo sendela vhathu vha Tshovhilingana message ndi kwa sumbedzisa uri hayi su zwavho zwa vha ri mini so ri amba so ndi khou pfarela ndi songo semiwa ndi khou to amba vho idea dzanga ti nda sa mafhungo uri ndo fara uri I can build website kona sa Netflix something like that ine ya vhori ndi anthu ngiye Tshovhilingana yes na musi arali isa nga ḓo badelisa vhathu I free mara ina mi movie yote ya Tshovhilingana nga ngomu uri ni u vhone ni tea vha na email no loga in u itela mini huna something chiswa tshine tsha khou bva kana vhaṅwe rengisa zwikhipa mini vha soko klika vha senda message wa dzhena kha vhathu vhoṱhe za notify vhathu vhoṱhe right mini ra monetize website zwi amba zwori ni khou vhonela movie woṱhe wa Tshovhilingana by the time u tshi yo fhela ro ita dzi banner ro ita dzi banner ads u tshi sala u fhela ndi ala mafhungo na ḓo wana uri kha movie muthihi yo no ḽa khou tamba no ita vho 70 rand so ara movie muthihi wo vhona nga thu 1000 uko nyaga mumulo uko tea chupa Venda riko tea thoma ra lose mind luti religion u focus esa kha apezwa sina mushumo zwine ra focus esa khazo ra release mind ya shura ri vha na zwithu zwa shukezo dori marketera zwone rine ro foma yes atiko ṱoḓana u to nimbudza ndiko to zwiamba vhathu tshi sanga kuti Tshelede atiko ṱoḓana pain for that all I want to do ndi zori hela website ibe live ngori hela movie ḓo be available for free online ahuna uri ma 10 udini pa stress ngori ani ku iringisa tizino ya bascop bo ita Tshelede then ri khwisa online for free vhathu vha stream vha tshi vhona for free ma 10 ahuna no ḓo renga khaye ngori mi movie ndi free
and when we wakudira chede nga mini nga advertising ine da iko rana ka website na ina da iko rana nga ntha antu nga ntha video rechipedzana ipo rara zipanga ka YouTube ti hapo wozinongo ras music ari adzi blocker raseta uri mumwe na mumwe anodo uploadela video I delete iwe so munhu ntopedzo uploada in page after 2 or 3 days YouTube they pick up by block. Oh, okay. I can't do that. It's the strategy to blindism. And ukwamba ngo if you go to free, ngori zvinofudza ma 10 asori chimwe chingari ubatu attend sama 10 ngandaveri ndivone watu vane vapesa apa panza avo chipinga chote. Ngobona. Zoba zvi highly uri zvikonadze musi makadzi achigodifedza chipinga chawe chote apanda vatu twando zoba svikonda uri music wawo rengiwe kama 10 ngori ova achidzura apanda vatu. So music waya ka vatu ngandreni wakwamba ngayo iwe wori vatu vakonu access free ndingasibubele uyorenga 10 ngori ukoiona muvhudo bva namusi hapera 3 weeks 4 months usabe available vatuni vakutuwa wata mini 10 zvoko yaka 10 zvino zvemurara watela zvozo ramonetizer mini zothe rabeka shori zvi available online imagine uri ariko ngamwedzi ndi 40 vasoko babharira bwa 49 rand page yoto 39 rand yoto ya domain uri website www but beside that hola movie udova online and ndisuzwa waya it's not uri mini vatu ndinganda nomona chovelengana 1 2 3 usika nepoenda guma uno chabva 100 times ngo nditodzura ndichiborera ndikuomena nenge ndikoyobona uchikobona hana zvinhu same thing na rascanlera music wa online ndichikoborera ndodzura nepara ndikuita dzi production ndidohomena murao ndichandichelidza the same thing yeah unyagera butari nandivo sasolom hai rascarly okay arivale record ya album yadu ezingodudora ziyamba kwasino zoko dia nenge so okay ka album yanu noshona wa prefix bo fizi ndobona na nyimwe na ndobona waso batondi na yewani yes wo Silverstone yeah ora umlandra magweja. Hey. Yeah man. Yeah. So, what's the next move ubva pazi? Ndo zama ndo ngwala na ntuka Facebook wa havandari inoni ndi free download yanga yafedzisa ndichiko posta hela link ya vampire nebona. So ndikonya kuzama uri ndi akandizizame ndisotobona nga zviitwa nga vanthafedzi nane ndikonya kuzizama ndichanepa but ndikufuna bade alusa nga nḓila ine vhathu vha nḓivha ngayo hezwiḽa zwenda ndi khou amba ndi tshi ri khou tea networka ri funze dzi artist how they should dress vha tea u ḓivhona vha tea u ya lungana vhathuni a vha tea u sokou ṱavha vhathuni ndi nga ndavha uri ndi khou nyaga nyaluwo na kha nṋe ukozivona so move wanga ndi na collaboration zwino ine ya khou shumiwa ndi ḓo sendela clip ya hone ya artist khulwane ya Jamaica inopfi Lutan Fire yo mpika nefa online ya Zakaneri. Do you know our sorry jina no Now there was a time we were chimwani ko there Jamaica. Last minute thing. Or 1 minute 1 in a million we were go fit dani perform Jamaica. Those guys were kwamba or we replace artist ingwe ngawe and then they only have 3 days. Alina passport oveiwe uzongodova riumbudza izvo zvito uchisenda email ikusumbe sorry avanhu vakotodeya Jamaica. So I'm not surprised ngambori na collaboration na mtu wa Jamaica so ndizvezvo ndiko doshumana na track yaunoda munhu I'm hoping uri mwari vadovhura dzinzira ichitobva then rabotoamba na khanzi iwo uchipotomfonera nga video call ovo ndi Jamaica naho ndichidova ndi mikukuni ya Jamaica uchipodzotoamba vo Jamaica yes zvigoguro azvingatotova pungo yafano Venda fedzi udopfe una muimbi wa South Africa ari Jamaica. Yeah, but one thing nandenda kudova happy ngazo ne ndizori zvino okay we 90% complete pa studio. Yeah, yes, bunji as interviews by next year
ri ḓo vha ri na access yori muimbi muṅwe na muṅwe ri ḓo ri khou kona u kwama ra dzhena muyani ramba hu na something so yeah ndi iṅwe plan mara Rascanley ri tshi khou vala ini ndi zwifhio zwine na to vhudza vhaswa na vhayana ini muṋe na to amba na vhatevheli vhaṋu na vhane vhathu ni tevhela vha kha ḓo ni tevhela okay short but powerful and there's a shortcut zwine nda nga zwi vhudza vhatukana vha hayani ndi zwa uri a vha tea u hangwa uri shango ḽi khou lidiwa nga music heḽi ra tsheka in fact kha ndi tou ri shango ḽi khou lidiwa nga entertainment so a vha tea u hangwa uri ri dzi icons dza shango so hu na vhathu vhanzhi vhane vha khou look after riṋe khombo ri vho tou funiwa u fhira na ṅwana wa tshikolo a tshi funa bugu and the minute ri tshi ṱudza navho vhathu vha no khou ri funa vha a ṱudza zwi amba zwa uri ri tea u vha mindful nga zwine ra amba ra ḓi ita vho ri tshi humbela ṅwali uri vha ri rubise dzi ndimi dzashu hedzinoni ngori English na Tshivenḓa a zwi semana u fana tamba ḽi vha ḽi shapho ḽi kha tshikhuwa sometimes a ḽi tu ḓo ḓifha ḽi kha Tshivenḓa ngori Tshivenḓa tshashu tsho fara na ṱhonifho tsho dovha tsha fara na vhuṅwali na mini mara ri tea u vha mindful nga zwine ra zwi spita nga milomo yashu zwi khou fhaṱa muṅwe muthu arali u tshi khou pfha uri u khou imba sa zombi u ḓivhe zwa uri hu na ḽiṅwe zombi ḽine wa khou ḽi fhaṱa so arali tsho sounda impossible ngauri vhathu a vha nga ri believe vhathu a vha believe zwithu zwa impossible ri sound possible ndi zwone zwine nda nga zwi senda kha dzi artist dza Venḓa mara kha vhatevheli vhangai zwine nda nga amba zwone ndi zwa uri vha pfhesese muzika wanga and stuff ndi uri find yourself ndi yone ine ya vha true identity kha ri ḓi wane ri ḓi wanuluse then ri ḓo pfhesesana zwine nṋe nda imba zwone iwe ndi khou tou mangala u songo mbudzisa uri ndi mumini ngori interview dzoṱhe ndi vha ndi khou vhudzisa upfhi ini ni mumini hone religion yaṅwe ndi ifhio hedzo mbudziso a dzi fheli ndi songo vhudzisiwa there's one thing ine vhathu vha to understand music it's auna religion ti auna ndi nga tshi nga to zwi vhaisani auna not categorize music sharp yes sir music wamba language nti the only different pronunciation na melody the way ni ranga ri iko bvela at the end of the day ri vha ri khou shumisa kids no fana ri to dzi nyana or dzi sound different so musically religion and all that man ngori u khou vhona such questions a dzi tea u ḓa ndi khou amba uri ndi ava muslim arali una fene yanga ya le muslim I can be a Muslim to him arali una fene yanga ya rasta I'll be a rasta so and the minute you chitombudzisa yo sa radio presenter u chitombudzisa mbudziso i ḓo ṱoḓa phindulo and the minute ndi chitofhindula u ḓe zori won't thusa u loza fene nje nga manga no Rascal chifhinga cha tenda iko tsukisa radio ya for 1 hour yote yo dzhena vhathu vha ḓo enjoy about the conversation before ari vhuye futhi but ndi khou livha wa host mambo da no stress Rascal sazwo ndamba zwone tshi promise of amra hey I'm going to try uri ndi vhuye radioni ndi tshi vhuya ndi kubya nga nḓila different ita ingoralo ukabona hayi uko livhona Rascal ndiko livhona tshifhinga tshina ri pa tshone pano kha the Van Rap Radio stay blessed ndiko ṱuwa nga luvhilo limbo bani ngo nanga limbo pa album ya ṱuwa inga limbo lwenda feature Silver Tone lunopfi marijuana Silver Tone marijuana track number track number 9 ndio wana ezwini ningo ṱuwa Irani Roy on Akeyo Jen. I bless you. You bless you. Yes, sir. Bless. Radio. Ganja man, Rasta man, don't be fooling this world. Was found on the grave of King Marijuana. Take me high to Messiah, I know. Meditation is a good thing, no marijuana. Reminds me I'm black now, I know.
Mangomba okoro kotokosa. She cook and she clean, she make ganja cake. Uyati tumbango under the long grass. Type of woman, I had to fight. It's the Van Rap Radio. It's the Van Rap Radio. It's the Van Rap Radio. Ni dugan so ana ni wando maunguni. That was Rascanley. Chipinga choriro abari ndi nyamalale. Habiro clock 1 hour. No surprise mtu wa wrong kushiri watu. Mara I hope we enjoy this interview. Abari ndi nyamalale basungwa wangu abakundu kwa 0826937124 ndi hone mtu achamba na nodi amba straight to the point. Usaze hi who ha he regenera mudi amba ne pora mudi clock bakuzubona ndiko libuwa usina na zwimwe music wa maharo wana ne plaka www.vanrapradiostation.co.za kana bajina ka social media yashu une bamba udipya wadi amba na zwimwe wadi wala na zwimwe babala na mafungo anera bari kwa share ne pona ngwa ko share swachitangani.co.za abari ne nyamarale 1 hour yashu yo vera enda onemwendira Nema wa maunguni I'm out. Bangasi para mageta para skelam ki.